di hadapan kalian sudah ada perwakilan pelatih dan pemain penerima dari PSM Makassar. Perwakilan pelatih diwakili oleh Coach Ronaldo Tavares, perwakilan pemain diwakili oleh Rizky Eka, dan ada interpreter Roy Watson. Assalamualaikum, selamat sore. Tomorrow we're gonna have a tough game because Barito. We played with Barito on the last 10 January, and they changed some players. The motivation of Barito team is high because they win last match against Bali, strong team. So tomorrow we're gonna need our supporters. We need that our supporters come to support the players because tomorrow we're gonna need extra energy, and it's very important. Last match that we make here against Rennes, I think the supporters was fantastic because too much rain and the game was stopped, and they never give up to support the team. So tomorrow it's very important that they come again and they try to give this extra energy for our team. Assalamualaikum. Ya, tentunya untuk pertandingan besok melawan Barito, kami akan lebih bekerja keras lagi dari sebelumnya. Kami akan terus memberi yang terbaik, menampilkan yang terbaik buat pertandingan besok. Dan semoga di pertandingan besok kami mendapatkan hasil yang terbaik. Amin. Terima kasih. Tidak ada bola. Baru main dia. Main. Tidak ada yang kasih bola ya. Satu. Fokus satu. Betul, tujuannya satu. Kita satu. Oh ya, apa? Dua. Tadi bebas. Kau bebas tadi. Kita yang bebas. Dia kasih tidak. Dua. Oke. Apa? Kemana Papa? Dua. Saya belum ya. Tidak. Saya nggak sakit. Pokinya. Where we rekam itu. Ganti. Sekarang. Di atas, hap. Bagus. Bola bawah. Bagus. Ada Iman, kita langsung lari. Keuntungan bahwa kamu sudah. Apa itu? Apa? Nanda, yang ini aja coy atau semua. Apa yang kalah sebelum? Ya miring. Belum sempritan. Biru jadi puter Semprit. Jangan lihat. Biru. Sempritan. Kalau kalian lari saja terus. Menambung di depan dan lari, kalau punya putar lari mau. Lari saja. Kuning tuh. Siapa orang terakhir?
Be fast, man. Bisa lah. Kau tak bisa kau pegang aku. Saya cuma mau datang catching bola. Ya itu yang main. Renato, you can also put them on the picture. Bison!